Guys, reka nongere mbahe ikaze muri kumwe na The Click ko musanzwe mubimenyereye nkabangarutse kugira ngo mbasuhuze kandi murabizi ko gahunda ni ya yindi no kubatamwa video buri munsi kandi tukaba video zibafitiye akamaro nkuko twabibasezeranyije. Ni The Click, murabizi ko akazina basige banyita muri minsi ni Mokunzi Mwana Mboka. Ubu ngubu tukaba tuba tuje buri kanya kugira ngo tubageze ko amakuru ari kuvugwa mutabona ahandi hantu. Murabizi ko twebwe tubareberayo tukabaha amakuru akenewe. Muri iyi minsi rero murabizi ko mu Rwanda ndetse twavuga muri rusange ko muri Afrika yo hagati hari ikibazo cy'indwara. Iyi ndwara ikaba ikomeje kugenda ivugisha abantu byinshi cyane ndetse ikaba yateye abantu ubwoba. Iri kuvuga ibintu byinshi ariko kubera ko aba content creators bashobora kuba badafite ubumenyi kuri iyi ndwara ndetse n'abantu babifiteho ubumenyi bakaba barizwa mu yindi mirimo, twabakoreye nkuko dusanzwe tubibakorera, tubashakira umudokiteri kugira ngo aze kutuganiriza. Na wundi araza kubibwira mu kanya, ariko mbere yuko tumuha ikaze dusabe abantu badukurikiye bwa mbere guhita mukora subscribe ndetse mukalikinga inkuru zacu kugira ngo muduhe courage kugira ngo tuzaje tubazanira amakuru buri munsi ndetse tugire courage yo kubashakira byinshi mu byo muba mukeneye. Kandi mukore comment kugira ngo tumenye icyo twakurikizaho, niba hari ibyo tumukeneye ko tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu nabyo twajya tubikora. Reka tutabikishije amatsiko tumuhe ikaze. Na wundi ni Dr Safari, si ubwa mbere ariko reka tumuhe ikaze kugira ngo agaruke nawe yivuga. Dr, niba uri kutwumva twaguhaye ikaze niba uri kutwumva. Murakoze. Mwazamura ijwi kandi mukabwira abadukurikiye abo muri bo naho mukorera. Murakoze. Nkuko wabivuze nitwa Dr Safari Bizima. Ijwi riri hasi. Mu Rwanda. Yego. Muri kunyumva? Turi kukumva. Mu Rwanda? Yego. Umuganga especially nkora kuri urgence, kuri emergency, icyorezo cya Marburg twakibonye abandi bose, ariko iyi cyatuguranye nuko cyatangiriye mu bitaro. Yego. Ubundi byari bimenyerewe ko bene nka biriya byorezo bitangira muri communauté, mukabona mwabona abarwayi bafite ibimenyetso, hanyuma abaganga bakabasangayo bakabona kubazana mu bitaro babavura. Ariko iki ngiki cyo cyaratunguranye, cyatangiriye mu bitaro, ndetse ibimenyetso nubwo byagaragaye ku murwayi, ariko biri kugaragara nuko kiri gutwara cyane abo bita ku barwayi abaganga. Amakuru ni menshi dufite ibibazo byihariye twabajijwe n'abantu bagiye batandukanye mu bijyanye. Nyuma yo kureba ikiganiro twagiranye namwe ku minsi yashize, hari abantu batwandikiye batubwira ko bakeneye ikiganiro nawe kuko uri mu baganga bagaragaza ko bitabira ibintu byo kuba bafasha abantu ku mbuga nkoranyambaga. Bavuga ko bakeneye ko hari ibyo twakubaza, kandi turagushimiye kuba wabonetse. Ni ikiganiro kigufi, mu gihe wenda hakenerwa ibindi tuzongera tugaruke. Muri make, iyi ndwara ya virusi ya Marburg niko bayita, Marburg. Ubwo sinzi ukuntu bayita mu gifaransa, ni Marburg, sinzi ni mu rurimi. Iyi virusi muri make ni iyihe virusi, icyo wayivugaho? Virusi ya Marburg, izina Marburg ni izina ry'umujyi wo mu Bwongereza. Yego. Ni umujyi wo mu Bwongereza, mu gifaransa babyita Marburg, ariko mu mujyi wo mu Bwongereza birumvikana ko yitwa Marburg. So virusi rero yatewe ni igihe abongereza bazaga muri Uganda baje gukora ubushakashatsi ku mavirusi amwe aba mu nkende. Izo nkende rero bafashe sample yazo bazijyana iyo ngiyo iwabo muri uwo mujyi wa Marburg. Bageze bagishakisha, bari gukora ubushakashatsi bwabo kuri iyo virusi bashakagaho, nibwo byaje kugaragara nyuma y'igihe ko batangiye kugira umuriro mwinshi, batangira kuribwa umutwe cyane, kuruka, ndetse bamwe bahasiga ubuzima. Nyuma baje gushakisha noneho basanga
usibye iyo virusi bashakaga kuri izo nkende basanga izo nkende zari zifite indi virusi ariyo iyi virusi bise virusi ya Marburg. Icyo gihe rero birumvikana ko aho mu Bwongereza yarahatangiriye, abo barapfa bararwara. Nyuma muri Uganda abantu bagiye kurya inkende, bari abantu bajya guhiga, abahiga inkende bakazirya, nabo batangira bararwara. Bivaho ngaho bigera muri Congo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, naho haba abantu bayirwaye ndetse baranapfa, kugeza ubwo nyine ije kugaragara mu Rwanda. Iyo virusi rero ni virusi ifata cyane cyane mu matembabuzi, amaraso, amacandwe, ibyunzwe, inkari z'umuntu uyirwaye. Umuntu uyirwaye rero ayo matembabuzi yakora ku wundi muntu utayirwaye, nawe agahita abirwara, maze bikagenda enchaîne, nyine abantu bakagenda banduzanya mu rugo. Hano hari abantu benshi batwohereje ibibazo turabifite hano imbere yacu, ndi kumva wagiye wisubizamwo byose hafi ya byinshi uri kugenda ubinyuramo, ku buryo ndi kumva ko bimwe wagiye ubinyuramo, ariko nkurikije ngiye mu byo uvuze niho ngiye gukora kandi kabazo. Buriya twavuga ko iyo ndwara yatewe n'abongereza cyangwa yatewe n'inkende? Iyo ndwara tugiye mu byo dusoma bivuga ko yatewe n'inkende nyine. Izo nkende ntawamenya aho zayikuye, ariko yatewe n'izo nkende. Noneho abo bongereza bagiye gukora kuri ayo matembabuzi, kuri ayo maraso y'izo nkende, igihe bazibagaga bari gukora ubwo bushakashatsi bwabo, nibwo bahise bandura. Bamaze kwandura nabo banduza abandi, maze bigera mu Kongo kwenye. Okay, hari ikibazo nyine umuntu yatubajije hano, ari kuvuga ngo virusi ngo ituruka hehe. Muri make ya virusi ituruka mu nkende, nicyo twavuga. Ibyo abantu bakwiye kumva ni uko hari ibintu bita amazoonose cyangwa anthropozoonose. Anthropozoonose ni ukuvuga hari virusi, hari mikorobe, hari amaparasite aba ari mu nyamaswa, ariko ama mikorobe akaba ashobora kuva mu nyamaswa akaba yakwanduza. Ni nk'uko twavuga tuzi nka monkeypox. Yego, monkeypox ni virusi iri mu nkende, umuntu akaba yakora kuri iyo nkende cyangwa yayirya, yamara kuyirya agahita yandura iyo monkeypox. Noneho umuntu yamara kwandura iyo monkeypox, undi muntu utanduye yaza gukora kuri ibyo bintu by'umuntu wanduye monkeypox, ayo mazi ari muri ibyo bintu yagera kuri uwo muntu nawe akandura. Ni Marburg niko imeze. Virusi yayo ibiri mu nkende. Umuntu adahuye n'iyo nkende ifite iyo virusi ntabwo yakwandura, ariko iyo umaze guhura n'iyo nkende ifite iyo virusi, iyo virusi ku nkende iyo virusi birimo, ariko inkende nta kibazo, nta kimenyetso na kimwe ifite. Inkende nta muriro ifite, ntabwo irwaye mu by'ukuri, ariko iyo virusi yava kuri iyo nkende yagera ku muntu, umuntu we agatangira kugaragaza ibimenyetso. So iyo ni ibyo bita amazoonose. So iyo umuntu rero yamaze guhura n'iyo nkende, nk'abo Bongereza bahuye n'iyo nkende bakamara kwandura, abo bantu nibo batangiye kwanduza abandi bantu. None ni ukuvuga ko mu nkende ntago iri letale, ntago yica igeze mu bantu, ntago itangiye kugera mu bantu. Okay, dufite ibibazo noneho byihariye no mu ducurama, urumva iba mu nkende, ikaba mu ducurama no mu zindi nyamaswa zitandukanye. Bivuga ko tugarutse mu tuntu n'utundi wenda mu biri kuba muri icyorezo kiri mu Rwanda, birashoboka ko uwo muntu wo mu bitaro ashobora kuba yarahuye n'agacurama cyangwa n'indi nyamaswa yari irimo iyo virusi. Niyo hipoteze yaba ihari. Uwo muntu wo mu bitaro, uwo muntu wa mbere ni umuntu bavuga ko yari avuye mu Bubiligi. Yego, ni umuntu wari uvuye mu Bubiligi aza kwivuza mu bitaro. Amaze kwivuza mu bitaro ava muri ibyo bitaro ajya mu bindi bitaro. Amaze kwivuza muri ibyo bitaro, abaganga bo muri ibyo bitaro bajya gukorera mu bindi bitaro. Undi muganga ashobora gukora mu bitaro bibiri bitandukanye,
umuganga wavuye aho ngaho agiye mu bindi bitaro nawe ahura n'abandi nuko byagenze. Noneho umuntu wari uvuye mu Bubiligi mu Bubiligi yari asize abandi babyara be, inshuti ze, nabo bari bafite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo. Yego. Urumva mu Bubiligi abo bari mu Bubiligi nabo bararwaye, nabo mu bushakashatsi nakoze nasanze muri abo bagenzi be bo mu Bubiligi nabo hari bapfuye je pense. So nibyo rero urumva ubu wavuye mu Bubiligi ntawamenya nimba yarayikuye mu Bubiligi cyangwa nimba mbere y'uko aba mu Bubiligi hari ahandi hari ikindi gihugu yagezemo akayikuramo nko muri Uganda cyangwa ahandi yayikuramo akajya mu Bubiligi, yava mu Bubiligi akaza mu Rwanda, noneho mu Rwanda akaba ari isakara kuri. Dufite rero ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu munsi tugiye kubabaza kuri iyi ndwara byihariye, noneho bifasha n'abantu bari mu Rwanda kugira ngo babashe kuyirinda. Ndumva hipoteze yo kumenya aho yavuye biragoye, ariko byibuze abantu bamenye ko iri mu nyamaswa. Ushobora kwirinda abantu ariko wahura n'inyamaswa ukaba wayandura. Aha ngaha rero mu bijyanye n'uburyo yandura, umushuti wacu yatwandikiye kuri WhatsApp atubaza se yandura gute, ni gute yandura, kugira ngo bamenye none n'ukuntu bayirinda. Virusi ya Marburg yandura igihe wakoze ku matembabuzi y'umuntu uyandura. Ubwo harimo amacandwe, inkari, byunzwe, umuntu uri kubira ibyunzwe ufite transpiration, umuntu uri kwihagarika ugakora ku nkari ze, umuntu ufite igisebe ugakora ku maraso ye, umuntu amacandwe, inkari, amarira, byose amatembabuzi yose iyo yakozeho y'umuntu wanduye wagaragaje ibimenyetso nawe ushobora kwandura ako kanya. Yego. Akaba ari naho mpamvu wenda turaza kureba mu buryo bwo kwirinda umuntu kwirinda. Noneho nyuma yo kumenya uburyo yandura, uwayanduye agaragaza ibihe bimenyetso noneho? So iyo umaze kuyandura rero wenda abantu bari kwitiranya Marburg n'izindi ndwara za COVID, za mpox, kuko hari abantu benshi bari kugenda babaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. So iyi Marburg n'izindi virusi nyinshi iyo uyirwaye bwa mbere ugaragaza umuriro mwinshi cyane, umuriro uri hejuru cyane, ukaribwa umutwe cyane, icya kabiri, icya gatatu ucika intege, ukumva uri kubabara mu ngingo, ukumva uri kubabara mbese mu mikaya. Ikindi ni uko ushobora gutangira kuribwa mu nda, ugatangira kuruka, ugatangira guhitwa, gucibwamo, noneho watangira guhitwa bikaba byageraho utangira kuva imyuna amaraso, ugatangira kwituma amaraso, ugatangira kwihagarika amaraso, ugatangira gukorora amaraso, kuruka amaraso. Ibi byose aho ngaho biba byageze hejuru kuri stade. Ariko aho twayitandukanya n'izindi ni uko iyi Marburg iyo wayirwayeho ibimenyetso biza mu buryo buri brisk. Urabona nko muri COVID cyangwa iziriya monkeypox, ibimenyetso biza buhoro buhoro bizamuka, akariro kakagenda kazamuka kugeza ubwo umuriro ugera hejuru, gatangira kuribwa umutwe buhoro buhoro ugenda bizamuka. Aho bitandukanye n'iyi Marburg iyo wayirwaye umuriro ubyuka mu gitondo umuriro uri kuri 40, umutwe uri kuribwa umutwe cyane, uri kuribwa mu ngingo, utangira kuribwa mu nda. Mbese ni ibintu biza mu buryo buri brutal, mu buryo buri brisk, bitandukanye na bya bindi biza buhoro buhoro kazakomeranya. Nkurikije ukuntu ubivuze no kuvuga ko mu ntangiro ibimeze nka malaria muri rusange. Imeze nka malaria neza. Uko iminsi cyangwa amasaha agenda aba menshi, hakazamo ibindi bidasanzwe by'amaraso, guhitwa, kuribwa mu nda cyane bidasanzwe. Ibi by'amaraso biza nyuma, hari n'abatabigaragaza. Anyway, hari abatagaragaza ibyo byo kwituma amaraso, byo kugira imyuna, bikagarukira gusa kuri kuribwa umutwe, kugira umuriro mwinshi, gucika intege, guhitwa, kuruka, ariko iby'amaraso byo ntibizemo bikabyazanye. Tukiri aho ngaho hari umushuti wacu watwandikiye inbox
yatwandikiye ari muri Amerika aratubwira nk'umuntu uvuye mu Rwanda aje muri diaspora akaba afite iyo ndwara muhuye ni nyuma y'igihe kingana gute wahita none ugaragaza ko nawe wamaze kwandura? Bon, ibyo nibyo bita temps d'incubation, ni igihe virusi biri mu mubiri w'umuntu ataragaragaza ibimenyetso. Kuri iyi Marburg igihe cya incubation ni hagati y'iminsi 2 n'iminsi 21, kuvuga hagati y'iminsi 2 n'ibyumweru 3. Ni ukuvuga iyo tuvuze iyo temps d'incubation byo bitandukanye bitewe n'umuntu. Hari umuntu ufite ubudahangarwa bukomeye ku buryo mu minsi 2 ubudahangarwa bwe bwita amantikore ahita reagisa agatangira kurwanya indwara iyo virusi. Iyo antikoro zawe zatangiye kuyirwanya hakiri kare ubwo biba bivuze ko ufite antikoro zikomeye zitazi, kuko iyo izo antikoro zatangiye kuyirwanya nibwo uhita utangira kugaragaza ibyo bimenyetso kuri buri mutwe, kugira umuriro mwinshi, gucika intege n'ibyo byose. Rero abantu kubera ko bafite ubudahangarwa butandukanye, hari abafite ubudahangarwa bukomeye cyane, ubudahangarwa bugenda buhoro buhoro, hari abafite ubudahangarwa bworoshye cyangwa kubera indwara zitandukanye. Niyo mpamvu usanga bamwe bagaragaza ibimenyetso akaba yanduye uyu munsi, nyuma y'iminsi 2 agahita atangira kugaragaza ibimenyetso, ubundi bikaba byafata icyumweru kugira agaragaza ibimenyetso, ariko muri rusange ni hagati y'iminsi 2 n'iminsi 21. Ni ukuvuga nimba bavuye nko mu Rwanda gusa wahuye n'umuntu wanduye, ushobora kugenda bakagutesta ahantu hose uri negative, wagera nko muri Amerika nyuma y'icyumweru 3 akaribwo utangira kugaragaza ibimenyetso, ugacika intege, ukaribwa umutwe, ukaruka byose. Iyo incubation cyangwa incubation period. Ni ukuvuga ko abantu bari muri diaspora baherutswe gusurwa cyangwa bakira umuntu uvuye mu Rwanda bikaba biri munsi y'iminsi 20 bararye bari menye. Bagomba byo bari menye kabisa, kuko birumvikana ko uwo muntu ntabwo ari umuntu wese uri mu Rwanda, kuko urumva ntabwo kira ya virusi irasakara mu Rwanda hose. Oya, virusi yagaragaye mu bitaro bimwe na bimwe no mu turere duke cyane. So ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu wese uvuye mu Rwanda aranduye, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu uvuye mu Rwanda wese, ahubwo ni abantu bashobora kuba bagize contact n'abo ngabo bari kuri front line, nibo bashobora kuba bafite risk nyinshi. So umuntu rero dufashe muri rusange nk'uko wari ubivuze, umuntu wese ushobora gukekaho iyo virusi nubwo aba ataragaragaza ibimenyetso, ni ugutegereza hagati y'iminsi 2 n'iminsi 21. Noneho tukiri aho ngaho, mbere yuko tujya mu kibazo kindi noneho twakiriye kivuye mu Bubiligi, hari ikintu uvuze noneho bigaragaza nyine ko atari buri muntu wese uvuye mu Rwanda abantu bashobora gutinya, ahubwo bihagaze gute aho ngaho mu Rwanda, bihagaze gute, imibare imeze gute, uturere bimeze gute, dore ko mbese ingamba zamaze gufatwa uburyo buri officiel dukuyeho ibihuha biri kuvugwa hanze hirya no hino, bimeze gute, abantu aho biri ni hehe, aho abantu bagomba kwirinda ni hehe, ibyemewe n'ibitemewe muri aka kanya mu Rwanda bimeze gute? Mu Rwanda ingamba ni ingamba zari zisanzwe, kuko mbere y'uko Marburg iza hari habanje monkeypox. Ni ukuvuga n'ubundi hari ubukangurambaga bwo kubwira abantu kwirinda gukaraba intoki, kwirinda gusuhuzanya cyane, kwirinda kwanduzanya, mbese gusakaza iyo virusi ya monkeypox, ari nabyo byakomeje muri Marburg. Ariko kubera ko Marburg iyo ifite ubukana burenze bwa monkeypox, iyo hari izindi ngamba zikomeye zafashwe. Nk'uko twabibonye, hari n'umujyi wa Kigali niho byagaragaye ko hariho byatangiriye cyangwa niho alerte yabanjirije, ariko urebye mpamvu bigaragara ko habonetse umurwayi umwe muri Kamonyi n'ahantu, ariko ntabwo ari ahantu henshi. So ingamba zavuzwe na guverinoma ni uko guhera ejo umunsi w'ejo hahise bibujijwe ko abantu baza gusura abarwayi benshi mu bitaro.
kuvuga umurwayi nimba umurwayi uhari yaba utitaye ku ndwara arwaye, indwara zose, umurwayi wese uri mu bitaro azaba afite umurwazi umwe, ariko bikaba bibujijwe kuza gusura abarwayi mu bitaro. Ibyo ni mu buryo bwo kwirinda ko umurwayi waba urwaye cyangwa abo bantu baba banduye bavuye hanze baza kwanduza abarwayi, cyangwa haba hari umurwayi akaba yabanduza mu rugo. Ibindi ni uko izi ngamba zo gukaraba intoki nazo zatarishwe cyane, yaba gukaraba n'amazi n'isabune, yaba gukaraba ukoresheje iriya hand sanitizer, biriya byose ni ibintu byakajijwe. Ibindi umutekano mu mamodoka, aho abantu bagenda mu mamodoka ari benshi, basabwa kugenda bahana intera, kwirinda gukoranaho cyane kugira birinde kwanduzanya. Kugeza ubwo nizo ngamba ziriho. Noneho ku baganga, ku ruhande rw'abaganga ho hari izindi trainings nyinshi ubundi bari basanzwe bazi kubera icyorezo cya covid. Hari training nyinshi bari bazi mu buryo bwo kwirinda, mu buryo bwo kumanaginga abarwayi. Ibyo byose ibyo abaganga benshi bari babizi. Ikindi mu guverinoma yashyizeho ni igihe hari umuntu wishwe n'iyo virusi ya Marburg, ni abantu bemerewe kujya kumuherekeza barenze 50. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo byemewe ko bamujyana mu rusengero cyangwa mu musigiti bagiye kumusengera. Ni ukuvuga azajya ava mu bitaro bajya kumushyingura, kandi abamushyingura ni timu y'abantu babihuguriwe, bazi uburyo bwo kwirinda, uburyo bakwirinda n'uburyo barinda abandi bantu bose kwandura. Izi metode bari gukoresha ni nka metode zakorwaga muri Congo igihe habaga iki cyorezo cya Ebola. Tunaboneyeho no kwibutsa ko iyi virusi ya Marburg ari imwe mu mavirusi iri muri famille imwe na Ebola. Ni ukuvuga ibimenyetso byose bya Marburg ni nk'ibimenyetso neza bya Ebola. Marburg byose ni nka Ebola 100%. Ibi rero abantu bakwiye kumenya ko Marburg ari virusi ifite ubukana buri hejuru, cyane ko tubizi twese ko iyo umuntu yayanduye 90%, abafite 90% b'ibyago byo guhitanwa nayo 90%. Tukiri aho ngaho ako kabazo niko none narishaka, niko nabonaga noneho kandi no kuza n'imbere yanjye, hari uburyo bwo kuvura virusi buhari uyivura. Yego. Mu bushakashatsi nakoze mbere yuko tugirana ikiganiro biragaragara ko nta rukingo rwayo ruhari, ariko noneho uwayanduye arakira. Hari ubushobozi abaganga dufite bwo kuvura abantu, cyangwa uwanduye bahita baririmba aheza mu ijuru. Ntabwo ari ukuvuga ko umuntu wayirwaye wese ahita apfa. Iyo twavuze ko ari 90%, birumvikana ko hari 10% baba basigaye. Rero iyo umuntu yayanduye akaba yagaragaje ibimenyetso, kwa muganga bamukoreye icyo bita traitement symptomatique. Symptomatique ni ukuvuga nimba uri kuribwa umutwe barakuvura umutwe, baraguha imiti yo guhagarika ubwo buribwe bw'umutwe. Nimba uri kuruka baraguha amaserumu yo gusimbura y'amazi n'ibinyabutabire uri gutakaza. Nimba uri kuruka, nimba uri guhitwa, mbese bagenda bavura ibimenyetso bitewe n'icyo uri kugaragaza. Nimba ari umutwe baguha imiti y'umutwe yo guhagarika, nimba uri kuruka baguha imiti yo guhagarika kuruka, nimba ari uguhitwa baguha imiti yo guhagarika guhitwa, ariko baguhe n'amazi, kuko iyo umuntu ari guhitwa atakaza amazi, atakaza imyunyungugu, amaminero. Urumva rero baguha amaserumu yo gusimbura biriya. Nimba uri kuribwa mu ngingo bakaguha imiti yo kugabanya uburibwe bwo mu ngingo. Noneho iyo traitement symptomatique baguha kugira bafashe umubiri wawe, b'abasirikare bawe bo mu mubiri cyangwa hariya mu nziko abari kurwanya virusi, bagira ubushobozi bukomeye bwo kwica virusi maze ugahita. Yego, reka tubwire abadukurikiye ko wakoresheje amaterme y'ubuganga cyane, traitement symptomatique, ni ukuvuga ko bavura
bagenda bongera ikiri gutakara gitewe n'iyo ndwara mu mubiri. Niba hatakaye vitamine bakakongera vitamine symptomatique babuze kuvura ibimenyetso umuntu ari kugaragaza. Muri make nta muti w'iyo virusi uri specifique uhari, no kuvura ahubwo no kulimita amadega y'ibyo iyo ndwara iri gutera mu mubiri. Niko twayivuga no kugabanya cyangwa kulimita ayo madega cyangwa ibyo bimenyetso iyo virusi biri kugaragaza muri yego. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko noneho mu buryo bwihuse, umuntu wamenye ko muri famiye hagaragaye iyo virusi ni gute bagomba kwitwara mumenye ko hari umuntu muri famiye yanyu wakiriye iyo ndwara? cyambere aho ngaho ntabwo ari ngombwa kubanza kumenya ko yarwaye iyo ndwara, ahubwo umuntu wese ugaragaje ibyo bimenyetso, kuko ushobora kugaragaza ibimenyetso atari iyo ndwara ahubwo ari indi ndwara. ariko mu buryo bwo kwirinda, igihe uzi ko hari umuntu wagaragaje ibyo bimenyetso ari mu mutwe cyane, afite umuriro mwinshi, ari kuribwa mu ngingo, ari guhitwa n'ibyo bindi, icyambere muhita mumushyira mu kato. icyo ni icyambere. icya kabiri muhita muhamagara nimero ya RBC, Rwanda Biomedical Center, bagahita bacoordinatinga team ishinzwe kuza gufata uwo muntu bakamujyana muri isolation, bakamushyira mu kato, noneho bakamwitaho nk'uko twabivuze, bakamukorera. Noneho uwo muntu iyo ageze ku bitaro nibwo bamufatira sample cyangwa echantillon, bakajya gupima, basanga ari iyo virusi bakamwitaho, basanga atariyo bagapima ibindi bimenyetso, bagapima ibindi bizami kugira barebe indi ndwara yaba arwaye yamuteye. Hano hari ibibazo byindi wenda wajya ubigarukaho, ngo se umuntu yarya inyama ziturutse ku nyamaswa zavuzweho iyo virusi muri iki gihe, ngo ese ngo hano ngo ndikuba ni ikibazo cya mu Cyongereza ngo why is it important to avoid fruit bats ndakeka no ducurama, ngo se ngo ndumva wabigarutse kuko nizo nyamaswa. Ariko ku bijyanye no kurya inyama, ese abantu bemerewe kurya inyama muri iki gihe? Nk'uko tubizi mu Rwanda, mu muco nyarwanda, abantu ntabwo barya inkende, ibyo tugomba kubimenya. So mu Rwanda ntabwo barya inkende, ntabwo barya uducurama, mu muco wabo no mu myumvire yabo ntabwo barya ibyo. Ariko twebwe abananzambi buriya inkende turebaho, n'agacurama buriya turebaho, urumva? Simbizi buriya nabo bari kutwumva. Abananzambi rero barya uducurama, barya inkende, bakwiye kubyirinda muri iyi minsi, cyane cyane iyo byagaragaye ko muri izo nkende hari za Ebola, virusi za Ebola, hari za monkeypox, hari Marburg. So byaba byiza kubyirinda. Mu Rwanda ho ibyo kubwira abantu birinde ibyo bintu, n'ubundi abantu basanzwe batabirya, wenda ni ukubibutsa cyangwa kwibutsa foreigners bari mu Rwanda kugira batabirya, ariko nta naho babibona, biragoye ko wabona umuntu uri kurya inkende mu Rwanda. So ku bantu rero ko hanze bashobora kuba babirya cyangwa baziranye n'abantu babirya, ni ukubabwira, ni ukubibutsa ko birimo amavirusi. Umuntu ubiriye rero aba afite risiki nyinshi yo kwandura iyo virusi kandi bitari ngombwa. Yego dogiteri, twagufasha umwanya wawe, twanaganire turi kujya mu bintu bya kidogiteri cyane. Noneho tugiye kujya mu tuntu n'utundi ku bijyanye n'iyi ndwara. Iyi ndwara hari ibintu biri kuvuga ngo abantu ngo bagiye muri guma mu rugo, ni yego cyangwa hoya? Abantu babashyize muri guma mu rugo nko ku gihe cya corona, cyangwa ntabwo ari byo? Ibyo hari ubutumwa bw'ibihuha bwasakajwe ejo bundi. Yego. Ubutumwa bwasakajwe bigaragara ko ari radiyo Rwanda, ariko byagaragaye ko ari umuntu wafashe ubwo butumwa bwa kera mu bihe bya COVID, afatamo agace k'ubwo butumwa aba ariko ashyira kuri social media, bitangira gukanga abantu ko haje guma mu rugo, ariko byahise byamaganwa n'umuvugizi wa guverinoma, ahita avuga ko iyo ari message ya kera mu gihe bya COVID atari uko. So mu Rwanda hari abantu bose barakomeza imirimo yabo mu buryo busanzwe, turi kujya mu kazi
abantu bose bari gukora imirimo yabo, ariko abantu bose bakanguriwe kwita ku ngamba zo kwirinda. Igihe uri guhura n'umumotari yari kuguha hand sanitizer ukabanza ugakaraba intoki. Igihe uri kwinjira ahantu hari abantu benshi nko mu isoko usanga hariho za kandagira ukarabe ukabanza ugakaraba n'isabuni, cyangwa waba ufite hand sanitizer ukabanza ugakaraba. Igihe uri kwinjira muri gare usanga izo ngamba zose bamaze kuzishyiraho. So ni uburyo bwo kwirinda gukwirakwiza izo virusi. Abantu ntabwo bagisuhuzanya bahoberana bari gutanga kubera indwara. Ibyo byose rero ni ingamba zafashwe, ni ingamba abantu bari kumva zo kwirinda. Akandi kantu ka kabiri muri utuntu n'utundi, hari abantu bari gusanisha ibi bintu byo kurwara Marburg nk'ingaruka z'urukingo rwa corona. Aba ngabo bababwiriye ibi ntaho bihuriye n'urukingo rwa corona. Inkingo za corona turabizi ko zari zirimo amoko menshi. Inkingo za corona zari zirimo za AstraZeneca n'izindi. So ibi bya Marburg ntaho bihuriye n'ibya corona nta na hamwe. Wenda abantu iyo haje ibintu nk'ibi abantu bose bahita babyita uko bishakiye. Hari n'abo bari kubyita ngo ni ingaruka zo gufunga insengero. Naho bihuriye iyo myumvire y'abantu. Nabyo nanjye kubikubaza ko nabyumvishe. Icya nyuma na nyuma nuko nabashimira. Ndangira abantu ko ukorera kuri Baza Muganga, no gutapa kuri TikTok Baza Muganga, ugatapa kuri YouTube Baza Muganga, bakaba basangaho n'izindi nama nyinshi cyane. Turanagushimiye kandi kuri aya makuru. Nihaze ibindi bibazo muri commentaire bari buze kutugezaho, tuzongera tuguhamagare kugira ngo dufashe kubisubiza. Kandi urakoze, ukomeze kugira umugoroba mwiza aho ngaho mu Rwanda. Sawa, murakoze cyane.